Radio Nambewe Mbaitu FM Radio Nambewe Mbaitu FM Nikyau Kiutetya Nguku Mbaitu ndiye ndamunde yuko hapa Kiutetya kane manda Kiutetya nene mwende lakini yu noma ondwa mainge yu akatane pia mwende na bekwaga mwago wa muyuambe mwago lewa mbiye kwete aume kwa nyumba danyi nozo atwa ya kwenu kanyenda indi ngashungurie kana nigwe kana nina njena mwide yana jamaa wa bikitiki kwa nyumba na mezi ya magwedi ongozu kwa mwana geni wa zembiazi onengilira za iye kwawa so elanyo mundu wakosa amanyeka nani na atewe atinda ndakunya mume simunda mukolya nyeneva anene nakwa lano musewa kwa ansanda so mwedikila nundu amanengete dina mwingemu ina mukonya simuni wana mwene nyumba na ndio kuona ndio lo ikani bazo ko iko pekendo no kito ko na ndio kete wito abani ndo ndukani jiba iboni so ndabye nduka lawe lasimo to to gino mbata gamo mbanigo ale na mume ingwa chagwena yani ko pende na mondo me sabuti kijali na namu kuja euka kuona mwane ndi na ndai za ukiona huko umona niwaambia kama ndezi na kuma modenosi abinga simu na baby nende yao kumukunia yake ayusa bisi ya naambia wenda vangike kundwa na inyamo na kama siamu ikiwanda litoka we mundu tengani na wege na tumike aki na yurondo nyina bukuma na boda na boda afana iwe ya lano kiesa ndoka nege yake kone wana tuiwe kiyo minya na mwezi wake ya kwa mdu kwa tivasa ni wana deje mpaka kwa mtu Nikyau Kiutetya Nguku na aiko gengwa ni mwana ke agende na kuibanga ebanga ko kwa kamberi ndo no itaje mundu kitenda ta imila mundu mukwa kwenda kana ila ko mulinya kaitiwa ini madamu wezo ko manorea kana atioke kale na muzeda mu mazioke ani yena muzeda takatato dia muzeda no dioke yena wambe kalande filie na yamba idipa shughuli na gamu sagada mone dio na kwandi kweti na ata unapenda kumetana na kitu tuitona na rudalete ile bila zonondo kitu jana ngazi na wezo tumaika lote kuekewa kuma lama na roa ni 2013 no iso wendo wa wali deza we mubi ugede na mundu mukozwa makatu we mundu mongedegwa lakini etha no iso eve 2013 na diekede aume na mwe ingebe kaba akamanda kibeti kingi kwetene Nikyau Kiutetya hello wache wata sana nato yeye tamu kitu nesa tinana nao na mweni wengalikosi hapa ni bakareni oh yes mweni na mulinge bano akukethya na kele sana aha kule tina wiba mwitu ya mwitu mweni ina wiba no tetenga tawa 1992 in 1992 no kina kwa mwana wa mbena 93 right mwana ngina ongela na 95 nenda yuni muganjo na musewa kwena madina aha yuko fika 97 nyino ngile mwana ongi alabu ni mwito ni ongela mbiache yuti yake mwana usini wokie na mwako kawa na ndia pole asante mabude nani wambi kambio usumbwa na ukeza pili ni wano achi make nde ndo akaseoka nde ndo akasoka Pigalangite 99 inongele kana kangi right weze kala to mutio weze timu to kumno londo wa kokita utoka kana kupwa keite kuwa chati take katotia aha nongela mwana ngina to sanda nda wana sana hizi sio ndio na ingo yaenda school weze yatu ilina ni sio bure ili sana zili mbina no kutokoma right naweza kwili andatani yake na akaweza achondea kinda akusamiti ya momala no kukona momba tekala hata unyoba ito tekala uluma yena kutukutu mingi muno wa kayuto ko sia chani zile sia mudia we yani wa city lundeteleka right akane yu na mwiye kenenu ke musini ne kalo bala ya sini nenga okela kunenga ne bala ya sini ne kande no techo ni wa mieri ona lumani ndi tata we kasi ila monyere na dine mambi kwa nzeni mwe kalo kuta unina siana tienu right ito kire kalo ta unwe saidi ya dina ni mingi lu ndatika monyere no kina mwe ati 20
2003 2000 Kote ni kote Angola tindui. Ndio kana kukamudia ni ka 2001. Abdani yake likuma bubu. Ndio kina mwe yake ni dishana ni nene si school yake ni dipito lakini kana kuku. Na pia na ndati ya nundu kana kwa wayo kwa no kwa dirana ka kabwa na afya ifya. Na yake ni lakini ningo kanifite kana kwa. Lakini kana kwa dikio kwa na mbewata na dikakana kau ni maendeleo matabanyo kwitu na koka mbrada hapa. Na mbrada hapa mwake tani wewe kala mwetu amaitu mungu imesidi na wake. Na kula kuizumisa po. Mwana mwetu mwake tani wewe kala mwetu amaitu tikakana kana tani wewe kala nake. Nenjo yuyu kwenuke siana hingi sionde. Anje ni kuyekala na kwa. Tinyele lino abikio mutinyi na kwa tienzi ya nali. Na nali yo imuna nali ya kuatiwa imu. 2016 mundu umwe wokietwa. Okay. Wow. Etwa niko umia mundu kuona wakakwitwa kaweta. Aweta ni maisi ninako niwe simu. Nako ni wazi muna tendina mwana. Chuma vitokelia. Mami nino vitokelia ninaende yena kukuni wasimu ndi wanuke enda volondo unaisi. Right. Nina tendina mwana kabisa. Yani. Na yule ni yuma kiyongo ni ati mimi ni uyani alabu nyina uyekidekana cyane sya kuona kiachana none. Na yani kala kwa ndiba kuona na sini ba taviona. Ba taviona pina ni ba sakwa. Yuko maneto netwa madiko na tene ngwata nite. Netwa no kene wano kene tebolondo na isi. Na jendi ngwata nite kabisa njioneka. Sai wati kwa ndi ninga twilo kiteka chakwa. Right. Andwa mayando. Inola mabumise bubu. Mungu anate bodi no na wajo kani ngo jika kuongela na chana nini tinzi sosi wakakuluta kuna maki ye. Inola webonye wakwenda nete ndwi. Nda kwa ndo akana rafa nyinda mena manda tino ndo na inabi sinengeshungulisha maondo mako nini ndemambi yomba mugizia. Ndeto. Hindi nona ni nagoniwa. Ndo na kwa ndo akana kwa watu katani kabisa ndo yindi penda kunyati hivi ndeto na ndo tazu. Yani unewe ukadhike kana. Ndo mundu wangu akana mundu wake watikiwe kukuta ile. Au mwe ko uyu unewe. Okay, ekato utethie mwenye. Ni sawa na asante. You mwenye nusu na Karen na enda kuandua mwana ena right ya kuandua mwana ena haki ya kuandua mwana avia neo mwana wake avia tumbwe tumbwe liki kena cha ukethiwe ai kena cha ukethiwe tikakwa na kekaku je umia kwenu liki etiwesa miwathi kabuka nino kothayuka konde na kweke uthayuka ndia kwe ndi kwenda kindu kitani agwa na mbanzo mo na kitu kama hiyo for one nina umia kwa mbanzo mo na ndi kumenda na bai kindu chakwa cha ile thangalisu na ndo twana tu muona zakame ya muse usuetiwe ningi okwatwa na rwagita usia ila mwana wenu akwatiwe ni mukwato muyanena tiyo uwe ipinda lila na mwana wenu na mukwato muthuku kwengite mwa iwanana muyambi ai mwana witu netu umwekalia ndetu mutabie au le mukwato tiale wangite ile netu akwetie muka mwana itu ndi wayete ba musitwe kalanga tonekana apa yo yana ukusenzia twethe ndo senzia na kwa mwamu utabia walumania na jao kwa mwamu utabia yuwa na moyo muya mukwato ni muthuku mukwato yumu agetiyo kwasi tikalange batu zikana nukuka kokuka ona mbui ya thinde ndao bathwa na mukwayu mbui ni ila cia mutui ndenge za thitenda obadha ugamia kasia nuiza no chakimo sasa mwe ndekete musyojo ni ndekete musyojo asiipe makosa mabita ziana nazi ya matwa ya waka mwana mukona muithenia muka mwana mukona atamukuima ulotwa iwa kwenu mwitha mwatele muno na mwatukie nundu ila mundu ukauma kuona ikuya ciana ciake ni mwetiwa nthakame ya mwana wenyu tena kisiao na yu nikiwe na chuno bikinge betu kwenda kwezia mpaka mwana wetu nienda kwisia ngino zile kana mutiwe kwezia kendesha ukithiwe mutiwe na chumbe chuchenze kwa ringi be we no na ibindezo twekalana ukasia kana na kukathiko kopeje mwetu ai kaleseo nikina wasia nini mweni asia kana kaka katatu la kasiwe
ndipo mondo masenzile bebe natweka litone sana muse twana tutu anza kobeka makazomo kobeka makazome pa ika mo azomethia nangi na ukweti onduzi ko ona ambeza onduzi ndo ona ambeza mukwashi ukweti mukwato ndo ona ambeza mukwato umyambeza ba mwani yake hata my brother mwani ndathia tondu no kwenda all right enda utungiani azindu yake sio ndenga limwe ayi mwana utungiani ambaka kaka mwani thikotine enda kotine wazi be muyo wako wengali na kuenda ona nduya izi be zindu yake si waiba right na ndauma na muhimu yazi sabi mwana ne mwite Petro mali watieta wazi kumbwa mwana ku exhume is a process my brother a process yesu na ne kwani to kime kwani process yesu to mina na ona niwezi muyathe kibeti mwake tawo yamana right ona mwana wenzi ambilitelie mwedu akwa mana mana byungala mezu ni ambaye bwana yo keso siasiana ina ndo naka na baba indalili ukuna kuzia yanzi zikana nuola mukwato ne the other more obyake the higher you go the mukwato it becomes ne the higher you go no ndo miyezi yende na uka you we tunendeleza mundu wetu amweni enda uzikate wazi nukwenda zindu ziyakwenda wona lawyer uzikate wazi nuenda zindu ziyakusiondenga limwe ndio na bebata na bata ndio na bebata ai ukwa wako like abumbu wako neanzo kandukote ezu hapo na yu mundu ndetha ukana kaka itha mutu sumbwane acho mukamba ni miswa mingi aziana ukola ona ndio bangula yu enda kufilisha your mother in law na group esion kabisa muyaiba mwana wenwe indhenia ko yu ne bina yo thinu mwaiba mwana wenwe indhenia na andhenia mutei uondo na muteo na tondo mwana wenu andhenia na ni wando ingi mizi mingi meloela makona imwana ziota ngumba ila udhenia betisio aka mwana masia hizi akazi akabeti kage na anzazu onangi masia ya zionana ema ibu amuka useless tiwa imu tena kindo na kauka guye bukozwe kesi we bogas labish hai tiwa imu tena kindo mwite yuke mutethia ta mwakwa ke tutethia tiimwamba na ndo asuma satani right tiimwamba kabisa tiimwamba na kuomba mwamba kabisa ni kudhikumia mwana ndo siane timosabu kila chuma choso titia tabande hiyo mudhike londo tutibande hiyo kana muthike kila mugathika lakini kana kitu twenda right mwana witu twenda tikindu twenda kwenu teka mwana kamwana pa ikindu ona ithekasi yenu umundi mwambie kwete muka mwana kithekathila mume wa muthina cia muya mwite ila mume wa ena thina oka mutabia ona muya shugulika ona muya ita mwana muzi ona muya thinika inyo muyoba yunende mumbete ya munda byondo na ize ikwa ndakwena chuna ize koywe wona atatu kwete kithekane kwisa tina thina ola tunenga nyendi akuyai yu mwana wenu ondo na mwite thimu kwenake kana mose kitheka mute kana mose kitheka mukiandike kibeti wenu kieke wao kenene na muikita kibeti kitheka kitweke kibeti kitheka kitweke muka mwana ndiuka haya ndiuka Simone noti Mwanza noti kenda ile 5 noti Mwanza 3 kenda ile 5 namba ito tobani mukube atutu